Nongeye kubasuhuza umuherereye hose hirya no hino mu isi, ndagira ngo twongere tugaruke mu makuru agiye atandukanye agezweho muri kano kanya, ariko kandi tugiye kwehera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Joao Lourenço Goncalves wa Angola akaba n'umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe yongeye gutegeka byihuse cyane ubutegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ni Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gutangiza byihuse cyane ibiganiro bigomba guhuza abanyekongo ubwabo, no kugira ngo hakemurwe ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikiri mu maguru mashya. Niyo nkuru tugiye kuza kwibandaho muri aya makuru yacu, ariko kandi muri aya makuru turaza no kwerekeza mu yandi makuru agiye atandukanye hirya no hino. Ndagira ngo ntizimbye magambo, reba hasi handitse subscribe n'amakuru menshi cyane uzakomeza kugenda ubonera ku gihe, ubundi nanjye mbinjize muri iyi nkuru ku buryo burambuye, ndetse n'andi makuru turaza kugenda turebera hamwe muri iyi nkuru n'ubundi muri rusange n'ubusesenguzi bwimbitse cyane. Perezida wa Angola akaba n'umuyobozi mukuru w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Joao Lourenço Goncalves yasabye ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gutangiza byihuse ibiganiro by'amahoro bihuza abanyekongo. Kuva ku itariki ya 14 Ukuboza mwaka 2025, Perezida Lourenço yakiriye inshuro 3 mugenzi we uyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi, bemeranya ko ibiganiro bihuza abanyekongo ari byo byakemura ibibazo biri muri iki gihugu bihereye mu mizi muri rusange. Ibiganiro bya bombi byafatiwemo uyu mwanzuro nyuma yaho Perezida Lourenço ateye utwatsi icyifuzo cya Tshisekedi wari wamusabye kumuha abasirikare bamufasha n'abamufasha kurwanya ihuriro FCM23 rigenzura ibice byinshi by'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aho Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yari yasabye Perezida Lourenço abasirikare ba Angola kugira ngo baze kumufasha guhangana na FCM23, ubundi nawe amusezeranya ko azamuhereza mu y'agaciro ku rwego rukomeye cyane. Mu ntangiriro za Mutarama mu mwaka 2026, Perezida Lourenço yahamagaye abantu benshi cyane byitezwe ko bashobora kwitabira ibiganiro, barimo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Félix Tshisekedi, abanyamadini ndetse n'amatorero, ndetse nabo muri za société civile, ariko kandi bose bakabamo n'abo mu mitwe yitwaje intwaro, cyane cyane AFC/M23 ihanganye byimbitse na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku itariki ya 23 Mutarama, Perezida Lourenço yakiriye abahagarariye ibihugu byabo muri Angola, basobanurira byinshi ku buzima bw'igihugu cye, ibyagezweho mu mwaka ushize n'uruhare akomeje kugira muri gahunda z'amahoro hirya no hino ku isi. Perezida Lourenço yagaragaje ko yishimira amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu u Rwanda rwasinyanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba ari amasezerano byashyizeho umukono ku itariki ya 4 Ukuboza mwaka 2025. Wasobanura ko atanga icyizere cy'amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari. Yabwiye abadiplomate kandi ko ari ngombwa ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na FCM23 byubahiriza amasezerano y'agahenge yashyiriweho umukono i Doha muri Katari, aboneraho no gusaba ko hatangira ibiganiro bihuza abanyekongo byihuse cyane kugira ngo impande zombi zitangire kumvikana. Atagahenge kemerejwe i Doha muri Katari hagati ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na M23 kagomba kubahirizwa byihuse cyane, mu gihe dusaba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na za société civile kujya mu biganiro bihuza abanyekongo nta gukererwa na gatoya. Leta ya Angola yifuje ko AFC/M23 yakwitabira ibiganiro bihuza abanyekongo. Ihuriro ryasabye Perezida Lourenço kurisobanurira niba bidashobora gutesha agaciro intambwe zatewe i Doha ndetse n'uruhare leta ya Katari izabigiramo, ariko kandi binasaba kugaragaza neza cyane amasezerano ya Washington icyo asobanura kuri ibi ngibi. Aho rwose AFC/M23 yanagaragaje neza cyane ko rwose ifite impungenge z'uko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora guhita itesha agaciro byihuse cyane amasezerano ya Doha, kandi mu by'ukuri ku ruhande rumwe yaratangaga icyizere gifatika icyo ari cyo cyose. Bije nyuma y'uko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze gusubukura amasezerano ya Doha, n'amasezerano yihuzaga na FCM23, akaba n'amasezerano yemezaga neza cyane rwose ko impande zombi zikomeza guhagarika imirwano kugira ngo ibiganiro bikomeze mu mwuka mwiza. Ariko kandi Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yitwaje impamvu itumvikana na gatoya, impamvu y'uko ngo FCM23 ngo yigaruriye umujyi wa Uvira mu ntangiriro z'Ukuboza mwaka 2025, nibyo byatumye abuza intumwa ze kwitabira ibiganiro bya nyuma byagombaga guhuza AFC/M23 ndetse na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Doha muri Katari. Amakuru aravuga ko Katari yari yatumiye impande zombi mu nama ebyiri zagombaga guhuza abahagarariye FCM23 ndetse n'abahagarariye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu biganiro. Akaba ari inama ebyiri zagombaga gusuzumira hamwe uko agahenge kitwaye mu bice by'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi izo nama zikaba zari kuba nyuma y'uko Alliance Fleuve Congo M23 yigaruriye igice cya Uvira ku rwego rukomeye cyane, ikubise inshuro iruhande abihanganye rurimo ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse runarimo abarundi
Burundi, ariko kandi rukaba runarimo iriya mitwe yitwaje intwaro yose uko ari FDL ndetse na Wazalendo, ariko bikaza kurangira leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igaragaje FCM 23 ngo nk'ikibazo gikomeye cyane kubera ngo yahungabanyije umutekano, bikaba ngombwa ko iniri inahagarika inakomeza imirwano ku rwego rukomeye cyane, ibyaje gutuma Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yiyama bikomeye cyane abahagarariye uruhande rwe kwitabira ibiganiro bya Doha n'ubundi cyangwa se kujya gusuzumira hamwe uko agahenge kari kubahirizwa. Byose biza kuba ngombwa rwose ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo abahagarika ku rwego rukomeye cyane. Muri aka kanya rero Joao Lorenzo arasaba ko rwose ibiganiro bihuriza abanyekongo bigomba guhita bitangira by'aka kanya, ariko kandi ntago hari hemezwa neza cyane aho ibiganiro bigomba kuzajya bibera, ariko kandi Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yari yasabye ko bajya bahurira i Kinshasa mu murwa mukuru bakaganira bakareba ngo uko bakemura ibibazo ndetse n'amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe ariko AFCM 23 yanagaragaje impungenge zikomeye cyane. Ni mwiboro itomoye yandikiye Joao Lorenzo imusaba ibisobanuro ku biganiro bya Doha ndetse no kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikanatanga kopi kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igaragaza impungenge zirimo no kuba abayobozi bayo bakuru barafatiwe ibihano byo gupfa kandi bakaba bari mu bagomba kwitabira bino biganiro byo guhuza abanyekongo, ikagaragaza ko ibiganiro batabyizera cyangwa se bashobora kubonamo agatego gakomeye cyane ku kuba rwose Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu kagambane ko kugira ngo iteshe agaciro ibiganiro bya Doha cyangwa se inafatire mu cyuho abayobozi ba FCM 23 bamaze gukatirwa igihano cy'urupfu muri rusange. Perezida wa Cote d'Ivoire yitwa Alassane Ouattara ubwo yashyiragaho guverinoma nshya yashyizeho umwanya mushya wa minisitiri w'intebe wungirije awushyiramo murumuna we Tene Birahima Ouattara. Mu ishyirwaho rya guverinoma nshya y'iki gihugu urebye izo nizo mpinduka zikomeye zabayeho, kuko guverinoma hafi ya yose itahindutse uretse Tene Birahima Ouattara wahawe inshingano zo gufasha kuyobora guverinoma. Robert Begre Mambe wongeye kugirwa minisitiri w'intebe, ibigaragaza neza cyane ko rwose Cote d'Ivoire nayo rwose ngitigeze yumva neza cyane uko guhabwa uyu mwanya. Tene Birahima Ouattara mbere yo guhabwa izi nshingano yarasanzwe ari minisitiri w'ingabo muri iki gihugu guhera muri 2021. Nyuma y'ishyirwaho rya guverinoma, minisitiri w'intebe Robert Begre Mambe yavuze ko gahunda ya guverinoma ari ugukomeza inshingano yari ihari no kuyihutisha ndetse no gukomeza gushaka icyateza imbere imibereho myiza y'abaturage. Alassane Ouattara yatsindiye manda ya kane yo kuyobora Cote d'Ivoire mu matora yabaye ku itariki ya 25 Ukwakira mwaka wa 2025. Ubwo rero bikaba byari ngombwa ko rwose ahita ashyiraho na guverinoma byihuse cyane igomba kumufasha kugenzura ndetse no kuyobora neza igihugu. Alassane Ouattara ayoboye Cote d'Ivoire kuva muri 2011, bisobanuye ko rwose amaze umwanya muremure cyangwa se amaze igihe ku ntebe n'ubundi muri rusange muri icyo gihugu cya Cote d'Ivoire. Muranyemerera twihuse cyane tugarukane iwacu mu gihugu muri kano karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu batavuga rumwe n'ubutegetsi 2000 bamaze gufungwa, abandi 30 bishwe. Yabitangaje abinyujije ku rubuga nkoranyambaga rwe rwa X ku itariki ya 15 Mutarama mwaka 2026. Museveni imyaka 81 yongeye gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu yarahanganyemo na Bobi Wine wo mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi NUP. N'amatora yakozwe internet yarakuweho. General Muhoozi Kainerugaba yavuze ko ingabo za Uganda zihanganye nabo mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bari guhungabanya umutekano w'igihugu kuri ubu ngubu. Ati twarashe ibyihebe 30 byo muri NUP, abandi bayobozi b'ibyihebe byo muri NUP bari mu bwihisho, bose tuzabafata. Abo bari mu bwihisho yavugaga Bobi Wine utaragaragara mu ruhame kuva amatora yarangira. Guverinoma ya Uganda ishinja Bobi Wine n'abamushyigikiye kugira uruhare rukomeye cyane mu mvururu zakurikiriye amatora. Mu bice bimwe na bimwe abamushyigikiye bigabije ibiro by'itora barabitwika, ariko kandi banagaragaza impungenge zikomeye cyane aho banavugaga ko rwose habayeho kwibwa kw'amajwi. Ariko kandi umugore w'umunyapolitike Robert Kyagulanyi wamumoye nka Bobi Wine utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda, Barbara Itungo, yasobanuye ko rwose urugo rwe rwatewe mu gihe cy'amatora. Itungo mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru yasobanuye ko urugo rwe rwatewe akagirirwa nabi azira kudatanga ijambo
banga cyangwa se password ya telefone ye. Itungo asobanura ko mu matora yabaye ku itariki ya 15 Mutarama mwaka wa 2026 urugo rwe rwatewe n'abagabo benshi cyane kandi ngo ubona ko ari intoranywa. Ati urugo rwanjye rwari rwuzuye abagabo mu madirishya yose n'imiryango yose bari buzuyemo bansaba gufungura ndabyanga, bamena inzugi n'amadirishya barinjira. Bari abagabo benshi ubona ko rwose bareshya bangana mu biro basa, ndibuka ndeba hasi rwose n'inkweto zabo wabonaga ko zijya kungana ku buryo bigaragara ko rwose ari abantu bari baratoranyijwe. Akomeza asobanura ko nyuma yo kwinjira mu rugo rwe binjiye bajya mu byumba byose, mu bwogero, ahantu hose, abandi basigara mu ruganiriro. Avuga ko icyo gihe aribwo umugabo umwe yaje amusaba telefone ye arayimuha, amusabye gukuramo password arabyanga. Ati yahise asohoka aragenda avugana n'abandi bantu hanze, agaruka ari kumwe n'abandi bagabo 4. Ubundi afata ishati nari nambaye mu ijosi azanzana ya telefone imbere arambaza ngo n'ubu ntabwo ukuramo password. Ndamusubiza nti nabikubwiye ntacyo ndi bukoremo rwose. Avuga ko icyo gihe umwe muri abo bagabo bazanye n'uwo umufashe mu ishati yahise amuniga Itunga mu kwirwanaho, akamusunika amufashe mu mashati agahita amukurura, ibyatumye ishati ye ibipesu bicika. Itunga asobanura ko yasigaye yambaye ubusa hejuru, ibyateye isoni bamwe bagasaba ko bo yongera kwambikwa kuko ari umubyeyi. Uyu mugore akomeza avuga ko noneho abagabo bongeye kugaruka barakaye cyane kuko noneho bamukubise ku gikuta ndetse banamwicara hejuru kugira ngo akunde abaye password ya telefone ye, ariko akanga akababera ibamba. Itungo yavuze ko babonye ko yakaniye atari bubahe iyo password, abashaka batangiye kugenzura inzu bakuraho kamera ndetse bagera no mu cyumba cy'umukozi wabo bamubaza ibibazo byinshi birimo aho amashusho afatwa na kamera zihari ajya, control room nyine aho abana bari ndetse n'ibindi. Gusa nk'uko uyu mukozi yari imushya nta na kimwe yari azi muri ibyo byose, biza kuba ngombwa batagize icyo babona, babuze icyo bakora. Itungo avuga ko rwose noneho batangiye gukusanya ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byari muri iyo nzu mu rwego rwo gusibanganya ibimenyetso, ubundi batangira kumubaza impamvu yashakanye n'umugambanyi w'igihugu. Ibindi kandi ngo byabaye mu gihe umugabo we Robert Kyagulanyi Ssentamu wamenyekanye nka Bobi Wine nawe yari yagiye mu buhungiro nyuma yo gucika abashinzwe umutekano bari iwe mu rugo, n'ubundi biza kuba ngombwa akahita atoroka akajya mu buhungiro. Muri rusange byaje gukomeza guteza ikibazo gikomeye cyane muri runo rugo rwa Bobi Wine. Mwakoze kuba natwe mu makuru twari twabateguriye. Nge nitwa Tuyiringire Ahmed, mukomeze kugubwa neza, ibihe byiza kuri mwebwe n'abanyu bose. Ni amakuru menshi cyane tuzakomeza kugenda tubategurira muri uyu mwaka wose, kandi tunabasezeranya ko rwose tuzakomeza kugenda tubana 5 kuri 5 mu makuru mashya kandi agezweho ako kanya hano kuri Gira Ubuzima TV Special. Nimukomeze kugubwa neza abaherereye mu bihugu bigiye bitandukanye, abaherereye mu gihugu cy'u Burundi, abaherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaherereye hano iwacu mu Rwanda, abaherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bufaransa n'ahandi hose hirya no hino ku isi, mu Bubiligi, Ubudage. Reka mbasabe gukomeza kujya muhora natwe aho muri hose, Canada, Australia ndetse n'ahandi. Abizi ko mudukurikira muri benshi cyane, dukomeze kubana natwe mu makuru agiye atandukanye dukomeza kugenda tubategura muri uyu munsi wose. Ibihe byiza kuri mwebwe n'abanyu bose.